algon men insanun aades qur'ane mayuswane hayatamet ei algon men kuren guri baawar hekontatta duwaluda hatardam algon men e fursatta du kolla umidani madama kuran annamahu fashan madama rem ferigen fashan mihim gos shaytana algon men haya kehiverikamuge maliga jassage mihin tibeta khansasar fassalassar haddihar wen gos men halaku edani kon duwa goto algon men ummid kura hekontatta qur'ani komme duwahaki algon men ajala algon men gakkodde duwe hekonta kuries nukuries eba ganen ebbes lassu men ebadani kuriya algon men ka wagute nuhutwe algon men hayatuge na bar speed ga daturu kura mundani kom wagutak komuge nege e nawak kaneli pa wagutu asten يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور